po nakasambansin sa dalam siguro tamulya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mga kakasih selangkah sila sa kanyang kataan na tempat minayabayan kamu. Murah-murahan dalam bidang pemelihara Allah subhanahu wa ta'ala. Kami yang megang masyarakat subhanahu wa ta'ala kakasih selangkah sila sa kanyang kataan na tempat minayabayan kamu satu. Murah-murahan dalam mengawal dan pada subhanahu wa ta'ala. Tabiarkan kami yang megang masyarakat insyaallah ta'ala kalau syukur wa keputusan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته بالأديان ورضي لنا الإسلام دينا نهتدي لولا أن ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami agama Islam, salam dua asing kami pahadarat sing kamu serta pangayuk pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin diilan kita niyo taufiq waktu ini dahil ha mga pagpatumtum kahunahan na to tuod hakabuhi na to dahil ha mga piyamin kato taniyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay na to tuod ayaw putun marayaw salta tilusahon in uno pakaradyaan hikawatok na to maun pa amin karidaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In maudu na to hawaktu inilong ta biya diin iwan ko no na to madawhat in lasasin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Muna sabuton na to in hadis sa lingkat-lingkat biniin simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya kaayaran na to iwan mapawatok na to in kakahinang na to maun haamuin kakahinang niya hawak to sing kabuhi niya sarta piaganggaw taan sim mga sila panagnaan nakatay masin aga masin Allah ta'ala rin ha pamiat niya sarta nagsuno manuno na yung mga sila mapuas din ha sahabat simublin tabi'in simudin tabi'in sampai pa zaman na to inibihayaon amuin suway na tutuod hatihon marayaw in perkara pag-agama kaniya kita niyo maglugto amin wayroon makahinang sinhinang sintiap-tiap hambuk manusia
buat malingkan ginhawaran niya, misan pa yung kaaunan kalasahan niya, kaniya-kaniya kita niyong pajatusin hinang nato. Yari binin kato tanyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat dan kan Anas ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu an yulqa fin nar. Biay taksin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda niya tu perkala long niya bang yaon natilusa atawaroon hambuk manusia kaya paganggautaan niya into ini narunhan kabaakan niya na tuod in lanab sin pag-iman. Lanab sin pag-iman. Doon ay niya sa pantun, amin dihilan kita niyo pangadyan. Karena doon ay ni subay na to daoton lawahon in pagyanun lanab sin pag-iman. Ang painlanab mga katawtay manghuran, kabiyaksahan si manusia, amuyin ka na naman sin dila, laway reng haiwog sin pangatod panghamot, iwan na sin mga ununo na pakaradyaan, amuyin bakas niya na kaya sulayan kaya na naman, na in pagyanon doon ay ni pag-iman. Adapun impag-iman bukon ini launta laway ring hamin bis saratayat tubiyay tata amin ka na naman sindila in lanab niya amuin tiyay ma sinagkaliban pikilan sa sumagawa dunhay ni lanab amuin in bigi jantong in mamayta makananam sin lanab niya. Kaisa Nabi at sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bunnal tuod in pag-iyanon amin lanab sin pag-iman subay in kaaunan amin lumasa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan sindaak niya makaliuring hakatantan halaw man sin gumiini inyan sampai piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya saksian si mga kasahabatan bang biyadi ning paglasa sin umat niya harap kaniya tiagnaan si mga kasahabatan niya roon imalop yung mga sahabat di mabista aun pag-iman sinambuk pahambuk dan kato niyo sahingga lumasa Rasul sallallahu alaihi wasallam lawi ring hakatantan ini kalasahan sing kita halauman sing gumi ini doon haon nakasambatan ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu in aginiya law niya ya Rasulullah malasa ako kaymo lawi ring hakatan uno-uno halaw man sing gumini buat malengkan ginhawaran ko. Doon haon biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya Umar. Bukon biyahayat to in paglasa niyo kako. In paglasa kako subay makaliw ring hakatan paglasa. Sinsiyo-siyo na kalasahan si manusia
sampai paginhawabaran makaliw iban makalabi inla sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hayon lang si Umar ibn al-Khattab, habihaon lang na ya Rasulullah, kalasahan tanakaw makalabi ng hakatan, kalasahan ko sampai paginhawabaran ko. Unoy nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, al-ana ya Umar. Ito iyang pagkaw timap pa ya Umar, iyang pagkaw kimugdan, subay bihad to impaglasa kako. Nabang bihad to imbiyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi malasa, inhambuok bariman, patuhan Rabbul Alamin, iban sindaak niya, dahil nga unukatan mapatutlasahon halaw man sing gumiini, sampai paginhawabaran niya, biya diinnain Allah subhanahu wa ta'ala, amin nagpuunan kato tanyukataan, sin uno-uno na dirihilan niya, labi lupa na yung ginhawabaran niya, amoy in piya labi kita ni uring hakataan, piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in diul kato taniw halaw man sing gumiini ingkataan, ni'mat manjari na to payon, sampai runhan wala piyada sin Allah subhanahu wa ta'ala, inlasa niya habar iman, iban si mga nagkukupor, piyana naman niya sin nikmat daing kaniya, hasupaya doon hayni, in mga manusia amoy in, di masa kaniya, daing di halaw man sing gumiini, na di sila makalagdaawa haadlaw kana-kana, sin in sila piyarurul sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw sing gumiini, pag ubos doon haon, biyugit nila in sa halga, kakahinang mapatot nila hinangon halam sing gumiini, amo na impaglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sindaak niya. Amo yan to mga katawtay manghuran, haagam na Islam. Narunay ni hikaruan niya, gianap doon hadis yaw, namunayin to, hikaruan niya ay yaan yuhibbal mar, la yuhibbuhu illa lillah. Amuin lumasa, umug inhambuok manusia, di niya uun inununo na kaugan niya, buat malaingkan subayhangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya subay siya labay, ring haamin, aturan sara, undang-undang sin Quran mahamulya, ibang sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan itong mga katawtan ng huran. Inhi katunya, biyeta doon haon, wa an yakraha an yauda fi kufri ba'dan an kadahu Allahu minhu, kama yakrahu an yulqa finnar. Amun lang niya, di siya mabaya, mabalik pagkakufur, buas dain haamuin hiyawas siya sin Allah subhanahu wa ta'ala rin kaniya, dain hakakupur niya mon papag-iman, biya laong niya sin amuin, di siya mabaya hitilakbo palong sin apinarka jahanam. Amuin ni into ini, banta ini natilo sa marayaw, nyimuk-nyuk halaw sin bigi jantong na to, into parkala ini na launsin Imam An-Nawawi insiya matan-matan na tuod na kananam na sin sa lanab-lanab pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati siya sin lanab pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon lanab amin siulayan kinaman sindila, bukon lanab amin kaya ibukan sin mata, bukon lanab amoy in tiyay sin akal iwan pikilan sa sumagawa, amoy in lanab himinang simpiandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, munin pagtaat patuhan Rabbul Alamin, karena impagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtaat pa amin daak niya,
lami in lanab tutungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya hadlaw kana. Hati niya in lanab pag-ianun kana naman sin bigi jantong doonhan amuin pagtunay singkatan piangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amuin sumandal sin uno-uno na pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab doon hayan makananan siya sin bugat ayanun masyakka bugat hawak to siya magtunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala abun subay sa jaruuning kasabar sumandal sin uno-uno na mapatut sandalan doon hayan karena in pagsandal pa Allah subhanahu wa ta'ala ibadat iban daran nagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala bangkimug dan inhinang doon na piandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena indua ini pagsabar iban pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na inin daraugan sin mga bariman amo na ini in sa lagu-lagu pagbiddaan sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala na mamarat saya iban sin wala karena in mga sila bariman wairun puklas sinang malibadat nila sibuda halawang kakuyagan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala iban halawang kasigpitan iban kaminsanaan ibadat da pa Allah subhanahu wa ta'ala maita sabab in mga bariman bang sila pananamun sin Allah subhanahu wa ta'ala susukatan ibatukasan doon haon pananamun sila sin uno-uno na pakaranjaan amin kaunahan sila magsabar ang pa sila nagsabar doon hayan madawhat nila in lanab sin pag-iman dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala kana damikian bang sila pianam sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kakukuyakan nila iwan doon haon in parasahan nila kana naman nila in lanab sin parasahan nila lang sin gumini ang pa sila nagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala ramikian nakawa nila na isab in sa lago-lago amal pa Allah subhanahu wa ta'ala nagtatakad kanila in tutungbasan amin wala pa kikita sin pangatod wala pa kiarurunguhan sin pangdungog iban wala pa doonhan naangan-angan sin bigi jantong in mga yaon tumarang kanila hadlaw kana sa sumakawa inyaon piangan hakaran nila karena sinhuot sin pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala amontin mahal ka kala amin janji nasabot tayadto ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar amo yan mga katawan hakam Islam sarta lang niya kanabsin pagtaat doon kalanaman tuod sila bang sila sabo na nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala simpiang daatan iban limalayo dahing hapiang langan sarta nakananam sila sinbugat biag sabaran nila pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta doon haon amoy magbakkas doon halawm sin bigi jantong nila paganggaw taan sin udyot pamaranan nila inhibal nila roon han iaagpangan nila haamin lumawi inug hadunya rin sin adlaw akhirat na amo na yan in pag-ianun lasa sin ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala himinang simpagtaat piandaakan niya iban timinggal simpiang langan niya damikian in pangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ununin piandaakan niya subay na to pagtaatan iban sin ununin piang langan niya subay na to pagtaatan karena inkatan amal piandaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in puunan niya piandaakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin in uno-uno piang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in puunan niya piandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yuti'illaha
Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Biyita sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Isiw-siw in nagtaat paraak niya. In siya nakapagtaat paamuin. Di maak haraak niya. Amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katawtay ng huran ng Islam. Doon ay ini nagsambatan Ibn Rajab rahimahullah in paglasalaw Allah subhanahu wa ta'ala amo na impaglasar roon hapiardo niya iwan amoy in umastul kaw roon hahiaram niya hati niya doon haon lumasakaw kahapiyang daakan sinallah subhanahu wa ta'ala palabihon mo rin hakatan hinang hakatan kaiihukan halawm sin gumi ini biasa pantun niya bang dumatong insambahayang waktu sin sambahayang suway-way roon palabihon mo roon halgaan waktu halawman sin kabuhi mo buat malina mo insambahayang karena insambahayang amo na yung puunan sin katan ibadat. Amo yan mga katawuran haakam Islam. Nahasabab yan, bangkaw dumukal, hangin hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala, naramik yan, doon haon, kana naman mo, intumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala, iaangan-angan mo, dito kaadlaw, gana-gana. Damikyan na isab, in paglasa haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in launta, al-muballigh anhu amun magpasampay sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in unununa diarania in piang daakan iwan sin piang langan inyan karwarwa piang daakan daing Allah ta'ala iwan piang langan daing Allah subhanahu wa ta'ala hati niya amuin paunahon mo in amuin kalasahan tuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala piring halasa mo si ini ginhawabaran mo labi-labi na tuod labi mahal ka kay mo daing sin kababayaan sin ini hawa nafsu mo amo yan mga katawtay manghuran hakam Islam sarta dunaon amo in magrida kau hauno-uno na piyasampay kay mo sindaaksin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam haamuin si mampay kato daing haamuin pag-agama katan piyasampay Islam inyan pag-agama dugaing iwan sin parkala pagdunya imparkala pagdunya hayang muhaddal kita magbaya sing kawayaan ta habang mayan dia jagahan ta in dua perkala unin dua perkala jagahan sing kita amuna in halal iwan sin haram perkala di hadunya ini kita unhuatin dua perkala karena dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala baya in pagbaya ta ini kita tayong bawawan sin pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala diyan dihilan kita niyo simpagpi ipagpi na to ini mga katawtay manghuran kaya tatay bawawan sin pagpi sin Allah subhanahu wa ta'ala inhi katunya dihil kato taniyo in gaos sumagawa in gaos mga katawtay manghuran in tagbuunan kaniya gaos daing ha Allah subhanahu wa ta'ala imaanan niya di tuod kita makaliulakad daing hakudrat iradat sin Allah subhanahu wa ta'ala aun gaos dihil kato sumagawa hababaan sing gaos sin Allah ta'ala pagbaya doon hayan sumagawa im pagbaya subay kita makaddoon hatiranan pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala aun doon haon pagpi sing kita sa sumagawa im pagpi yan subay hadja siya tumay tayring haamin pini kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan mga katawtay manguran
balikan ko'y patumtum kato tanyo kata. Hadis kudsi biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato, abdi ana urid wa anta turid. In radita bima urid, aghnaytuka amma turid. Wa in lam tarda bima urid, at'amuka fima turid, wala yakunu illa ma urid. Biyeta siya subhanahu wa ta'ala, hadis kudsi, ipon ko lang niya. Aun kabayaan ko, aun na isang kabayaan mo. Na law niya ang sing kabayaan ko, doon takaw pasan nangun haamuin kababayaan mo. Narangkaw lang nari magrida ha kabayaan ko, doon takaw pananamun kabinsanaan ha kabayaan mo, ha katanaman mo. Sumakawa lang niya wayroon damaagad amuraing kabayaan ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ba ko mga katautay manghuran yung tampal niya yan? Hasabab ito, nasubay hadya kita matok doon haamuin nang dahi kato tanyusin hinang sarayaw-rayaw ang naindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamuk na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin suway sadya kita magrida kauno-uno biyayta niya karna imbiyayta niya inpuuna na Allah subhanahu wa ta'ala. Suway hadjar unhan in kita magmalil hakatantan. Amoy ini nakauna rin kato tanyo. Sampay nakauna pa rin haraak diya kato tanyo. Lasahon na to in mga kanabihan karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haamin katan marayaw piyag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan iuurol sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiyawa doonhan liamud daing ha mga katan piya sampay marikato tanyo. Karna siya na ingkay na pusandaak napun na ingkatantan pamiat yaon sallallahu alaihi wasallam. Amoy tuin subay muna amoy hitaw na to halawin sin amoy bigi jantung na to hasupaya humugot in pag-iman sin bigi jantung na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena amuanin pag-ianun tamamul iman al-wajib, amuanin kasampurnaan sin amuin pag-iman wajib kato tanyo jagahan bayaw, wajib kato tanyo hitunay, wajib kato tanyo pag-amalan, wajib kato tanyo amuin di siya puklason sa kainuyari in kabuhi halawsin ini udyot pangaranan na to. Amuyan mga katautay manghuran haagama Islam. Nahasabab yan, uno-uno pakaradyaan. Mulang daing kato tanyo hawala na to insya Allah subhanahu wa ta'ala kamaapan sintuhan na turang bula namin kato niyo. Karena in kita niyo manusia, in kita niyo manusia yari kato in kakulang, yari kato tanyo in kalupa, yari kato in amoy in kulang in gaus, tumunay sin uno-uno na parkala di na marasin ginawa baran na tubihan ini dahon inyan katan biyaway tatay sabkato tanyo na doon kita niyo nga amin kadar kakaus-gausan na habang mayan piyagtutuyuan na to iingat marayaw piaamuin hinang katan maun paamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yan hamanga sila amin nakauna rin kato amin nakakawa sila doon han dasalanan sin panghindo dahil hapangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kakitaan niyo atawa kakitaan sing kita niyo in dayaw nila bang paglasan nila biadinin pag-ikot nila biadinin pagmura nila
inyan niya makadahaturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaita doon hay ni hambuk hadis kabakan hakitab Tirmidhi. Hadis riwayat Mu'adh bin Anas al-Juhani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah faqad istakmala al-iman aw faqad istakmala imanu. Ini biyayta ni siya ng buhok sahabat Mu'adh ibn Anas al-Juhani. Riwayat sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiw-siulong niya inang dihil atawa nagsarak ka atawa timawang hay siw-siw na in magkagunan tabang damikian in pagtabang niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna niya sinbaran niya isa-isa niya sa sumagawa karna inyaon lasa niya aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin aturan sara lamay rang raak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amuyad to nagtimawang siya hati niya doon haon damikian wala siya timawang iyang pang uno-uno na mapatot agpangan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban lima sa siya haisiw-siw na kalasahan niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban di yastulan siya hapag-astul haaturan kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayta dunhaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad istakmala imanuhu. Insiya na sampuna niya na yung pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya bang nasampuna yung pag-iman mo, sampuna na inbigi dyan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yaon mo na kapag ang in kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab ng dihil kau karna sin Tuhan Rabbul Alamin, iagpangan mo, ingin hawaran mo, wala kau ng dihil, karena bang hitukbal maun pa dihil yaon, mahinang maksiat, sindihil Allah subhanahu wa ta'ala, bang inyaon karihilan mo, mahinang niya pagmaksiat, biada kau sin nakapagmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Limasakaw karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya hangkan niya on limasakaw karna inyaon malasaray sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Malasara ha uno-uno katasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maug si hakatan kauugan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habiyad to imug kau kanya limasakaw kanya. Dinyan mga katautay manguran nakapag-ibadat kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, dimugal kau karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dimugal kau karna inyaon karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dimugal kau habaran mo karna inyaon siyo mo yaon karugalan sin Allah ta'ala. Amin po puon mo yung ginhababaran mo rin pahinangon na kapag ibadat kau sa lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narunhan mga katautay manguran in iyad tukatan nakawaksin kitain kasampurnaan sim pag-iyanon pag-iman matan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na ayaw na to hikasusain mga pakaradyaan. Amuyin kalasahan ta wala ta sila kiarulan hakabayaan nila. In sabab niya pasal yaon doon kanila yung karurugalan din Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon doon kanila yung kalahu subhanahu wa ta'ala. Inyan po as parkala kau. Bang haparkala bistahon hapag-amal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kau na kahinang dosa. Damayan aun waktu mahinang pakaradyaan hikarayaw kato karna in mga inikatan uno-uno na inbiyan tang hasara tungod paparkala pag-akama pa Allah subhanahu wa ta'ala subay hadya amin ayuputon na to subay hadya amin ulikahon na to paamuhon doon na kababayan sin Allah subhanahu wa ta'ala misan paun ugon sin hawa napso na to
suway na to piso ko ing ginawabaran na to pakaron na kawayan si Allah subhanahu wa ta'ala. Biyata doon hay ni kato hamuk ayat halam sing Quran mahamulya wala wa rabbika yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala amin di maristaon pag-iman sinabok manusia. Wala wa rabbika la yu'minun. Siapahan doon haon. Hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di maristaon pag-iman sinabok manusia. Sahingga inhukuman sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay siyo-siyo na. Nagbarsalahan. Wala nakapag-amo. Doon haparkala yaon. Amuin suway sadya sila tumaytay ring aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan amin doon hayaon masalasay sila. Doon haamuin tumay masin sara sin Tuhan Rabbul Alamin. Amin doon haon maig insato haantara sin sila ruwa. Amin wala nag-among mapakaradyaan inibiyantang sin sara. Dain ha kalang sin Allah subhanahu wa ta'ala sehingga magmalila sila sin pagmalila matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo nga kataw tayo manguran haagama Islam na doon na yan in mga sila nakadawhat sin amin siyabot tayo ni katantaan laong niya sila ini makadawhat sin amuin pag ayupot sila Allah subhanahu wa ta'ala kanila halawman sing kumaini. Ini salta doonhan di makabaat inhambuk ipon. Labsin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa in kaaunan sinhambuk manusia yaon. Di magundong na pagsambahayangan. Di magundong na pagpuasahan buat malaingkan suway hadja makadaaturan pamiat sin Allah subhanahu wa ta'ala laway ring haamuin at sindaak niya mo na yung panghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakasabab yan bangsa upama naurul na to matuhan mo kamuo insya Allah subhanahu wa ta'ala madawhat na to in lasa iwan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kato iwan tumtumon na to mga palanggungan hakama Islam in uno-uno pakaradyaan nakakuha din nasabot na to di magmumpa at kaniya in ibadat niya sambahayang in puasa na yung katan ibadat buat malainkan suway matuk kaamuin na bisara na to. Yan to, iwan tumtuman na to yari in binin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambuk ayat dahing hasuratul Zukhruf ayat kanuman tagpito al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Tumtumun na to, in naglalasa, dahil di halaw man sing gumini. Siwo da paglasa, sin magtalianak. Siwo da paglasa, sin magkampung. Siwo da paglasa, sin magbakay-bakay. Siwo da paglasa, sin mga nagsusumadya. Haadlaw gana-gana, mga katotoran. Aun waktu mahinang kuntara mo, in tiap-tiap hambuk dahin kanila. Bang! Isiyo-siyo na rin kanila in nakasulang dahil mga kakahinang piandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala laway rin haraan Tuhan Rabbul Alamin amo na yung panghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sugpatan na to dapangadyan na to dahil di haamin ayat biat-bat na to akay na po sa nini Asuratul Zukhruf ayat man tagpito. Mangubay ako kanyang kata na waktu ini karena miyabot ngayon waktu na to. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.